keteng janga isan milian mauri. Kublai pi baro nga Sherilyn Khangwa. Kublai pi baro nga day Wilbon Masong. Kublai pi baro ka keteng janga ka day Jessica Kyrpad. Kublai pi baro mga iaba ng klaw. Tinga don hang ni ban pintip syapi. Di bahag kat wei terik menai bakat ar azab pulai. Kan sedang ke wei ke music video ban pelai kita ke bala keteng Mr. Shillong. Mr. Shillong yang aki on. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media. Yakani ka music video on sa release no haka katway tarik menta ubnay December R1000 apulay ha YouTube channel RW Production. Ini kejinwai kedai do kejinwai syat bat lahi kai syat do yang ida i ba rikines disiat. Ki artist ki bashim benta ha ka di ka music video na kalyang shinrang ki long arman this year iwan numbox in li but i me bantay pingro. But na kalyang gikintai ba ki long mga Jessica Kyrpad. I Daisy mau blay. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media. Berkumcur ini aktris ibadan hajan cunga ide Sherilyn Khangwa. Bat kumjuru kidan ki artis kum isan milian mauri i meda Arisha bat i aba nong klaw. Bat kidan ro kiwe dia. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media. Tingi Kyrpad ipi kipat ba baro basubha sa ay ka Jing ka bapura yakani ka music video. Ti nak kalian kecongi, tingi Kyrpad pi baro ki baju e pesutna ban pet ye ki film kasih ti under release yakan di kecing ruai ka bakar tengka Master Shillong ngobha. Share, like and subscribe. Bada comments ro kumjuru. Te kumta nga Kyrpad de pri bapini ai kiti ke diam kiti kaman naga ba pi ara ban share ban like ban subscribe nang da pi share haki WhatsApp pi jong pi ki Instagram pi jong pi sha ki padlok ki ba pi asu e de lin ba ka jing ai jing kesan pi jong pi sia ni bumi sala ban le ba ban nang pi video shushu. Te yakani ka video an supply haka RW Production haka kuasan beje limit. Te tangkat tahi ngam dan kitin ite nga ai kublay advance Christmas but advance New Year pi baro. Kalyang jonga nga Kyrpad re ti parlok para jor ki padba basmo bhaw anda kalami kene ka music video ha ka khatwe tarik menta upna pinyarap nang ban share like and subscribe ki parlok para jor jong pi ki bahasan jong pi ki baju sunat ban pet ba sangap ya ki jing wai kasi lingba da ka jingarap jong pi ngir ng sanang la man kiyo sha prang ng sanang ala ru ban wanra shushu ya ki jing wai ki music video ki ba pher ki ba pikhan ki ba phin kham so tanan shushu ti tangkini kintin hi da ka ba buram ni fi ba ro kublai shibun Kublay shibun. Kublai shibun. Kublai shibun. Kublai shibun. Mr. Shillong yang aki on. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media.